Uyu munsi turavuga ku makuru akomeye aho umuheru akaba n'uwashinze Microsoft Bill Gates ai Rwanda. Dore ibyo yakoze n'isi yo uruzinduko rwe rusobanuye. Muraho neza, murakaza neza kuri channel yako. Uyu munsi turavuga ku makuru akomeye aho umuheru akaba n'uwashinze Microsoft Bill Gates yagiriye uruzinduko mu Rwanda. Bill Gates yasuye u Rwanda agamije kureba ibikorwa by'ubuzima, ikoranabuhanga ndetse n'iterambere rishingiye ku buzima. Mu ruzinduko rwe yasuye Mulire mu karere ka Rwamagana, aho yahuye n'abakozi b'ubuzima rusange ndetse anasura ibikorwa by'uruganda rukora ibikoresho by'ubuvuzi. Yanageze ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, aho yahaye isubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi kandi asobanurirwa amateka n'urugendo rwo kwiyubaka ku Rwanda. Iyi ntambwe yagaragaje ko u Rwanda rukomeje kugaragaza iterambere mu bijyanye n'ubuzima n'ikoranabuhanga ndetse n'ubufatanye n'imiryango mpuzamahanga. Wow! Kubona iki kuri uru ruzinduko rwa Bill Gates mu Rwanda? Andika igitekerezo cyawe muri comments. Komeza gukurikirana channel yacu kugira ngo ubone andi makuru agezweho ku byamamare n'abantu bakomeye ku isi.